بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. دما وخوش به تماشبان هجا خوشكو برا سرسرا و سرچعوا خودی خیرا و مزم بکم. راستی متخوازن دست پی بکن درس کینو ده قصة انبیاء ده چیروکه گو انبیاء یه گو خدا سبحانه وتعالى ده قرآن نازل کرنن. معلومه وی گو عدد انبیاء گو قرآن هاتی 25 نبی و رسولن ج 25 حبابه بنابه وات قرآن نهاتیم. هنگ جه خدا سبحانه وتعالى بالتمامی چیروکا و مسلا و جروجا چیبونه حتی روجا وفاته خدا سبحانه وتعالى آنیم. هنگ جيجي خدا سبحانه وتعالى بكرتاي بحثا واكريت قرآن ده بحثا مسلا وولادتا وفاتا مسلا بقوم واره ده حديثات هاتيم. قالوا انبيجن غاية هدف مقصد جي قصتي فا انبياء قو خدا سبحانه وتعالى نازل كريت قرآن ده چيم. هما اموسا زانبن قو هما جبو چيروكيه يعني جبو قو ام زانبن نا خدا سبحانه وتعالى اف مسألة داخستن دو قرآن ده اف مسألة انبياء شروك انبياء قصة انبياء خدا سبحانه وتعالى داخست جهدفنا يكجي كأنه خدا سبحانه وتعالى دبيجي يا محمد صلى الله عليه وسلم نت بتناخوا تا كتي طنقاسياده نت بتناخوا عذاب ديتيه نت بتناخوا كتي اشكنجياده انبیاء بریتا برایتی انبیاء یه بریتا تف کتن واس قنتیاده کتن واتنگاسیاده هدفا دواجه وکی تسلیاکی وکی صبرکی جی قلبی پیغمبر صلی الله علیه وسلم رچید بن هدفا دجه یا سسیا جارنا جه انبیاء دهات يعني تخستن جو وكي امتحان كي وكي اختبار كي جي پیغمبر صلى الله عليه وسلم رچيكن دقو تيني دقو يا محمد قصتا فلان نبي دي توراتا مدهية كا قالوا القرآن تدهية تنيم جبو قو يبخن امتحانه دي قالوا اف كتابة قرآني او جبا خداي وك توراتيانا قالوا اف قرآن او جبا خداي وحي وك انجيليانا خدا سبحانه وتعالى فورا داد خست سر پیغمبر صلى الله عليه وسلم قصتا وي نبيه قو قوتنا راستي عبرتني مزن د قصتي وادنه يا چارا فايدا مزن جي گو ام درسا جوا قوما بگرن او قومي گو مخالفة انبياء خوكرن او قومي گو بيا نبيه خو نكرن او قومي گو سري خو حشكرن او قومي گو دعوا خدا پیک نانين او قومي گو يعني دستك ندان نبيه خدا سبحانه وتعالى چه آني سريوا هند دنیای ده اگر هنگ جه بفتصاندنا دناو آوه ده وکی قوم حضرت نوح اگر هنگ جه ببای خورد وکی قوم حضرت هود اگر هنگ جه بدنگ کی وکی قوم حضرت صالح اگر هر قوم خدا سبحانه وتعالى تشتك آنی سروا در حق گو مخالفه انبیاء خوکرن گرک ابجمار ببن عبرت قصتا فا انبياء تبجمر بب عبرت تبجمر بب درس تبجمر بب وعظ جو ام مخالفة نبي خوا محمد صلى الله عليه وسلم نكن جرك ام بدن سر شوباوينا جرك ام بدن سر ياوينا ان شاء الله ابايا وكي مقدماكي بو وكي مقدماكي بو جام فين بكن غاية جهاتنا فا انبياء باذن خدا سبحانه وتعالى درس گوبین امی یکل سر حیاتا و بسکنن وقت قرآن پیروز دهاتیه. والسلام علیکم ورحمة الله تعالى وبركاته.